Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo video saboh ditujukan kepada Tengku Wahid. Yang kepada Tengku Wahid yang sering mendakwah gaduh caci maki gop atuh panggung. Barakah lun hantam pernah lun kun kekah hai Wahid. Hai Tengku Wahid bajung. Kan nonton videonyo hai binatang. Pakonkah kamu gogo kakak kun kelun anu bajung? Kutrikah ke hai anu bajung keloh? Kutrikah hai Wahid? Hai Wahid haram jadah. Hai anu bajung. Kan nonton videonyo hai anu bajung. Pukah kau urusan buat lun? Pu dikarenakan lun kuhun ku gureakah? Kapegah bak gureakah? Bak gureakah kapegah menyopulai lun baik kuhun ke hai binatang? Pakonkah kayak kun kelun berangkapu anu bajung bak dakwahkah? Dakwahkah hana mengguna ke hai binatang palihkah kon bijih aceh ke hai Wahid? Nampak ma ke hai anu bajung keloh? Kapadumboh video ku nonton tabe-tabe kah kakun gelo lon gasien lon palih lon ini lon itu kanyo. Lon gasien goh lang punah ku mudahoh lagi kah hai binatang gelo. Lon gasien goh lang punah ku mudahoh ba urung di tino. Pakonkah Wahid anu bajung keloh yang kak kajak kun kelon? Pakon. Katolong jawab taboh video menyohan pulai hai anu bajung kat telepon lon kuno nak tak tepat tigo. Nak dapat depat tiga menyokah nak puas hati lun kun kulit kula masuk awak kah. Dapat depat tiga ke hai binatang. Kapadumboh video kakak kun kelun ku sabar ku tengap. Nyo hai ku sabar le ke hai anu bajung harus ku lafazkan memang ke kah hai anu bajung. Kasadari dro ke bacut, kapake otak ke bacut. Di saat kamu dakwah hai anu bajung baik gaduh ke pojok gegop, baik gaduh ke heng gegop. Baik gaduh ke hina gop hai binatang, jai that dakwah kah kahina gop. Kon kelun mentong kahina jai that kurung aceh kahina leka. Jai that kurung aceh kasindir leka hai anu bajung. Hai Wahid anu bajung keloh ia boh kafe. Kawo rumah ma ke lampu koma ke katanyong bak ma ke socnet lampu lam rahima ke hawai. Kah kon asli bijai aceh. Baik kak coba-coba ngon ke asli darah Aceh ku. Kawo bak ma ke hai Wahid menyomantong ma ke mantong udip ke hai binatang hai anu bajung keloh. Kawo bak ma ke katanyong thocnet lam rahima ke hawai. Kemungkinan na dicnet le ia boh Belanda kadang lam rahima ke hawai. Maka hana katri kali aku pegah menyo hana senang ngete ke lampap ma ke lun ke telefon keno. Nak dapat tepat tiga nakah panjang ilmu. Baik kayak apa tengku dro aku. Baik kayak apa tengku dro aku. Lam mulut Nabi atuh panggung kata menak ke hai binatang hai. Lam panggung atuh panggung isinan ke hai anu bajung kata menak. Bak dakwah. Anu bajung kah? Kah aku depu ke anu bajung punya kurung daripada 5 juta, 10 juta. Han katen jak mendakwah kah anu bajung kah awak pulau ayat Allah, awak pulau hadis kah? Gaduh kah fai hadis yubi terkah bujajai. Wate dibi terkah ho kasak lampu koma ke pu. Kon kabi hak kan yatim dan kon kabimbing fakir miskin. Kutungoh ke kah hai Wahid anu bajung kelah barakon ku tengah. Nyoka aku maju kekah ke hanuk bajung. Menyohana puas hati ke kabalah video lun. Bit kah manuk bajung ke kurung aja lampu koma ke kon wate dituh 5 ke ka kurung aja ke. Kakaya mitra masalah dengan lun kah hai Wahid anuk bajung ke lah. Hana puas hati kena ku khun lelun ku Abu Mudi. Ke Abu Teming. Ku khun ku ulama Aceh. Nyan kon ulama Aceh. Yang lun khun nyan namu pom. Kon bi dro tu Aceh. Namu pom termasuk kah kon bi Aceh ke hai binatang ke lah. Baik kak perhaya dro ke. Kak perhaya dro ke kah cerong mendakwah kah kon aulia urung cik. Kon aulia Allah kah. Taban cik. Manusia cik kah hana lebih daripada kamu cik. Taban cik kah saya duk cik. Kah awak pulau lebih bahaya kah lam ketimbang kafe hai binatang ke lo. Kah awak pulau agama Allah ke hai binatang ke lo. Hana ketri yang toh yang hak. Rugo ke panjang ilmu hana ketri ulama masuk hai binatang. Gaduh kabila-bila ulama kempanyang termasuk kah hai saya ke lo. Awak ikut serta dalam kampanye cik ke hai binatang. Kakabila ulama kampanye saban ke cik kaum munafik, kaum dalim. Benih bui, benih harum, darah syubhat. Nak puas hati ke? Menyohana puas hati lemboi lun kacok ke telefon. Nak tam debat tiga na panyangkah ilmu lam boleh pukoma ke. Ku sabar ka padunggo ka, ku sabar ka khun kelun bermacam-macam bak dakwah kah. Kon kelun mentong bahkan kesindiran ke bangsa Aceh lain-lain lam. Nyan dakwah kah lam berat ma ke.
menyokon kajak harkat kayak mita peng dengan kak puluh ayat-ayat Allah dengan kak puluh agama Allah likah lam berut mak hana ku maju ku tengap ka pedumboh video ka kahinalul likah hai binatang ka pedumboh video ka kahinalul ka sadar becut ka pakai utak ke hotel kamu dakwah geyu mendakwah geyu pegah tentang sunnah nabi geyu pegah tentang ajaran Islam kon geyu jak terapa ke gop kon geyu jak caci maki ke gop menyepele caci ke gop caci lagi bulon maki caci makinyo baik tu panggung didengar lele anak mit didengar lele urung tuha hai binatang gelo baik kak pu hai dro sokah ke hai bijeh bajung gelo panewa kah wahid panewa kah pu ku pu sengap ke lagi tengku atahirin pu baik ka coba-coba ngelun yo ilun kontiro ilun na gure lebih panjang ilmu gure ilun ketimbang gure kah lebih panjang gure ilun ilmu nyo pule debat yo jam debat yo ohna carong gure kah yang kah puyo-puyonya baik kurang aja ke kayak khun kelun berang kapu galang pernah tikrek ketai ilun kuhun ke kah yang kuhun ilun kula masuk ke pengkhianat galang pernah tikrek ketai ilun kuhun ke kah pakon kah kamu peluh boh kalun nonton video kah binatang kasindirat kah khun kelun kasindir ke gop bermacam-macam utak ka pakai baik atuh panggung wate kamu dakwah lam bulun maulud kae atuh panggung kamu dakwah ka sindir ke gop ka khun ke gop bermacam-macam hai binatang ka pakai utak ke becut menyopule ka khun ke gop kaduk lalau WC deh kata menak ka sedapa lun beek ke hana bengeh ku tapi nyo atuh panggung atuh dakwah kayak atuh menak ke hai binatang hai lebih kurang ajakah daripada kafe ke hai binatang benih palih bui kelo anu harum yang kekah yang titipan darah kuto ke dalam rahima ke hawai kadang hai wahid anak bajung ke lo. Kupu anak bajung kekah uranyo ke hai anak bajung laknat tilah ke lo bijeh bui ka. Kapadunggo ku sabar. Golong pernah dikrek ketai lu retu ku kekah. Tapi uranyo hai ku sabar le. Hai ku sabar le ke dalam bulai pukoma ke. Kapreh saboh masa kah lampap ma ke bah. Kapreh saboh masa ke. Hanapa kak coba-coba ngelun. Padung peluh draw kena anak murid. Kayu persiap draw ke mentong. Anu bajung haram jadah palih kelah ia boh baning kelah kah wahid. Nyo khusus ke kah lon pegot video kan nonton tiga. Kan nonton ke lampap ma ke anu bajung baik gaduh kata muna atu dakwah. Baik gaduh kata muna atu panggung. Lam-lam semujit ham yang urung lagi kah kata muna hai binatang hai. Alasan menyohana kata muna ada panggung hana urung nonton. Berarti kah hai binatang pajan view. Pajan geyu mendakwah geyu terapa ke gop geyu sindir ke gop. Citlong pegah dia. Lon kalon mesti urang hina ulama menyohana senang baik atuh panggung. Baik atuh dakwah hai binatang gelo. Nyan baik atuh dakwah. Pegah bak ke kiri nyun mentong tenak gelun hana bengeh iku. Nyo atuh panggung lampap ma kayak temuna kayak sindir ke gop kayak khun ke gop ka pojok keno ka pojok gedih wate dakwah ka. Hana menguna dakwah ka. Kak pegok licu dinan ka pekekah giu pu dakwahnya giu pegok licu pu gue ya hing pu hana tengku jamun lagi modern ortodok lagi kah hai wahid bajung gelo jaitat tengku rumino pulte tu panggung gaduh sindiran ke gop gaduh pojok ke gop gaduh ke gop kon gue curhat tentang agama tentang hukum gaduh pegah ma ke pegah ayah ke menyohana puah hati ke lampap ma ke hai wahid bajung kat lepol lun keno Katlepol lon menyopule baik ku tenak gure kah. Dan kepegah bak gure ke baik le ikut kampanye menyopule baik ku tenak. Baik le keserukan ajak masyarakat bangsa Aceh lon untuk yo pilih bui sugut lo. Nak dengo? Aram jadah kah wahid palih ke lo lampap mak. Hana puah hati ke lampap mak mi hana puah hati ke hanu bajung. Ka jawab video lon. Mi han lemboi HP kah katipek tiga kena bak lun yang telefon kah man. Nak katui soke aku. Kah kon bijeh Aceh aku baik kapap ma aku. Inang ro Aceh. Ban kajut kamu dakwah kalafaskan bahasa Aceh ke kah pu asli bi Aceh. Kon bi Aceh kah kelampap ma aku lah. Jaitat kon bi Aceh yang tengku yang mudakwah yang sindir atuh gop. Jaitat kon bi adro tu yang. Bi darah syubhat tu. Hana kasadari dro kenyamban ka dipahancur agama Allah di nang ro Aceh lampap ma aku. Hana kasadari, hana kapake utak gaduh ke puluh ayat-ayat Allah dung, gaduh ke puluh hadis-hadis Nabi dung lewakah. Untuk kayak harkat mita peng sinan tok dakwah. Lehe juta kurung yang menyokah hai wahid bajung kelohan kete mendakwah. Masa Nabi hana lagi nyang.
Ajaran geba ajaran Islam ni le nabi harta dro ge kerbun. Pakau nak wakah jino ka harkat dengan agama Allah binatang, dengan hadis nabi, dengan ayat-ayat Allah dum. Pakau nak wakah lagi nyambut ke ka. Haram jadah palih kelah PKI laknat tilah kelah bijeh bui kah wahid. Nyo kenyo yang pelelon pesampo bakah binatang kelah. Haram jadah bijeh bui kelah. Ana puah hati kelah lun pegah kat telefon lun kalau ke bak berang ke sona lembui HP lun kat telefon lun keno. Tak pegah haba tigo. Oh na cerongkah tak pegah video live biji cit. Kunuk kalon oh na label kah tigo. Baik ka pakai kah hebat hat aulia urung kah binatang kelah. Kon aulia urung kah binatang dia tu binatang kah binatang haram jadah laknat tilah kelah. Anu bajing 7 boh keturunan kah hai wahid. Usaba ka padumboh ka khun kelun hai anu bajing. Ka tiat tahirin lawe nyo na pernah hilang kelun. Nah. Nyokah ka kemita sentimen dengan lon ke anu bajing kelah. Baik kemita sentimen lon urung belau. Bah pi lon ni sino Kanada napa ka coba-coba ngon lon ni sino. Ilon na gure aku cik. Gure lon lebih malim daripada kah. Gure lon lebih malim daripada gure kah lom. Yang gure-gure seno glonyo ya, gure-gure kempanya hana mupat laju. Hana mupat tinggal laju, hana mu hokia samanya gure-gure awak kah menyo gure lut. Kon tekabo ku pegah apa? Kak pu Aceh dro, kelahir sagai dia Aceh lempap ma ke nek Jawa. Wahid bajing kelah anu bajing palih kelah ia boh ase. Kayu tenak dro ke bak ke kahun ke kabun macam-macam ku sabar, ku sengap. Nyo hana le masa aku sabar aku bena aku sama agat nama ka khun ke. Karena hana pernah lung ku khun kekah. Tikrek kata aku hai binatang haram jadah kelah. Anu bajing palih kah wahid. Terima kasih. Assalamualaikum.